Kuyiliqiniso elingephikwe ukuthi bakhona abaculi abasetshenziswayo ukuthi abafake inzondo kumina. Ngiyaye ngime ngento eyodwa ngithi uNkulunkulu sengiphrovele kaningi ukuthi umuntu o-attack-a mina uvela aphuphe nje phambi kwabantu bembuke aphele nje ngoba ngisuke ngingena nhloso noma ngisuke ngingaze ngibone ngalutho usuke nje sebenzisa inzondo yakhe ngokuthi angizonde ngalo ngokungenazizathu. So-ke ngiyaye ngithi hayi uzobonela yena lo mculo wenza lento ayenzayo ngoba ngisuke mina akekho mina umculi engake ngamdelela, akekho umculi engake ngamkhomba ngenjumbane ngamhlasela. Ngiwumuntu nje onje odalwe nje kanje ohleze ihlekela. Yebo amaphutha njengoba nizwa-ke ividiyo lapho kaKhuzana ekhuluma-ke ebeka udaba lakhe la kwakuyi-live kaKhuzana. If akusuke 23 uyophela kwaku-early 2024 ngiyakhumbula amavidiyo e-circulator bemenza ihlaya laphana bemhleka ekukhuluma kude abayithandayo. Kodwa ngiyabonga ukuthi-ke namuhla njengoba senza lamavidiyo iy'mpendulo seziyabuya manje sekuyavela ukuthi okusho ongakususeli ekhaya sebe senibele into efana ukuthi TV le lapha esihlahlela khona yonke into njengoba injalo. Lezi nsuku sikhuluma indaba kaSimomoza, imomozi kazwelonke. Lapho-ke bakhombe kwenjumbane abantu abafana nobani onto encane okwazi insele nabanye uthena kunezinto abazenzayo abazenzayo ezi-wrong, especially emagameni awabhekisa kuKhuzana ewumnumzane ewumuntu onomoya omuhle kangaka. No bayiphendulela ngendlela abayiphendulela ngayo. Right, asikho-ke lapho. Indaba yethu ila Khuzana wenze kakhulu ama-live before uyitatimende uyibhalile ngokusho kwabo ama-essay owabhalile uKhuzana, because if u-under attack beku-attack amacala wonke uyaphoqeleka ukuthi yena uphume uvele uzotshela abantu ukuthi yena no 1 no 2 no 3 awunjena, ngoba uma uthula ungasho lutho iqiniso abazoyikhandela lona abantu ilelo abalizwile likhulunywa ngabo. Baningi vele abaculi abayenzile lento sekumane kuyathalaliswa nje. Into engicaka kakhulu ilokho ukuthalaliswa kwabantu benza ngathi abayiboni lento eqhubelayo, benza ngathi ababoni ukuthi yena ubuqiniso bayo bujule kanjani. Ngiyazi ukuthi uSimomoza akekho perfect, ngiyabazi nabanye abafowethu nabo banamaphutha abo, kodwa okuvelayo nokucacayo la ukuthi yena ekuhlanganeni kwabo ekwenzeni kwabo lento iyabhola nezinye izinto ezokusebenza kuyavela ukuthi before kusetshenzwe before kuhlangana bekuvele kunenhlese ethize ekhona. Even before kuzohlangana kukhulunywa bekunento ethize ekhona vele umuntu ayimoment anayo vele about uKhuzana. Futhi bamkhuluma kakhulu uKhuzana before kuhlangana laphana. So uKhuzana mayesenza into ebabuyisayo bayithola sebesenkingeni manje bengasazi ukuthi yena beye laphana or bengayi. Uma beya inhliziyo ayiphakele umuntu azagcina akuveze lokho kusehlizweni yakhe ngempela. Mina ngiyagaranta futhi ngihle ngintshela angikholelwa ukuthi if uKhuzana benguye umculi bebeyoyenza lento abaculi kuyena bebekhuluma kanjena. Lokho ngisakusho Nkosi yami, lokho ngisakuveza. Lama video sizowenza until nize understand ukuthi yena senziswa yini. Kubuka kulula wena ubuka ukuthi hayi sasakhathala lama video. Khuzana xhashazwe kakhulu. 2024 akekho umculi kaMaskandi owenzeke isilima wathatha kancane njengedlamlenze. Ayikho into ebingakhulunywa. Kunama-account amakhulu kunamhlanje niyawazi, kunabantu abanama-account amakhulu ade bevukela nje ukukhuluma ngoKhuzana bemakethe uKhuzana. Namanje ngisakuphinda lokho lowo ma-account awazi ukuthi enzani because i-content yabo it was about uKhuzana. Kunabaculi vele asebaphambana nodumo selaphuma ka-left udumo yena umuntu waka-right ngoba impilo yakhe konke ayekwenza kwakukuzonda uKhuzana. Wayezondisiwe uKhuzana. Uma umuntu engamfuni uKhuzana akamzonde ngokwakhe, hayi ukuthi ameme abantu ukuthi yena abamzonda. If umuntu oyinenkinga noKhuzana eyangempela lokho kuya-understandeka. Umuntu oyine-issue noKhuzana yena kusuka kuyena, nokuthi umuntu bemkhoja ukuthi yena yiba nenkinga noKhuzana. So izinto ezinjengalezi ngani zakwethu niyohamba niyibona. Siyazi ukuthi anithandi masilokho sivela kanje sizokhuluma. Nifisa ngathi singakhuluma enye into. No, asikwazi ukuyikhuluma. Ayikho opportunity or ubulungisa obuke benza kuKhuzana le uyatreatwa ngakhona.
lo muntu uhlukumezekile kabuhlungu Khuzani angazi kwesinye isikhathi ubenza kanjani kodwa ubebekezela ngayo yonke indlela ifamily yakhe inkosazi wakhe angazi ukuthi ubemduduza kanjani kuna wonke ama-attack abevela nxazonke so akusenendaba sikhona siyakwazi ukuza ama-video sizovela emphakathini sibatshela abantu ukuthi yena uKhuzani umuntu onjani angimazi personally akaze ngihlane naye but understand the way ayiveza khona emphakathini it makes sense ukuthi yena cha sisho ukuthi ngenza ukuthi lokho akusikhona kahle enikwenzayo kuyidlabuleza akusilona iqiniso akusibona ubulungiswa injalo nje indaba sizobuyela sizokhuluma asazi ke le ndaba iyophela nini ningadini ukuthi silokhu sivela nje sifuna uku-update abantu ade bengazi ngomlando nangezinto ebezenzeka empilweni kaKhuzani ngiyabonga ithuba kahle